Gledate seriju dokumentarnih emisija sa sadržajem iz crnogorske tradicije. Ona je snimljena na osnovu starih običaja koji u izvjesnoj mjeri u Crnoj Gori još i danas žive. U emisijama učestvuju i ljudi iz posljednje generacije Crnogoraca koji su bili svjedoci tog starog načina života. Njima je posvećena ova serija. Sada je na programu emisija o svadbi, o prosidbi i braku. Izvorni običaji uz crnogorsku svadbu skoro su sasvim iščezli i tamo gdje još postoje zadržali su uglavnom samo formu. To je rezultat promjena u braku i porodici. Recimo, sve manje vrijedi pravilo po kojemu je bila neprikosnovena volja glave porodice bez obzira na sposobnost. Tako je, vezano za ženidbu i udaju, skoro nestao običaj kada momak i djevojka, budući supružnici, nisu odlučivali s kim će stupiti u brak, nego su tu odluku donosili roditelji. Šta o tome kažu ljudi koji su živjeli po zakonima tradicije? O prosudbi moje majke i ženidbi moga oca. Bilo je ovako, došao je jedan selo Duži, u Drovnjak tamo zove se. Da. I došao je čovjek na konak kod moga džeda i ovi moj džed rekao, bogati bili mi gdje kaza djevojku Drovnjak od dobra čovjeka porodice da ženim sina, Savu. Boga mi ima tu i tu, neću od toga, Bože sačuvaj, majka mu je slabe porodice. Pa ima u toga i u toga, a nemoj bogati, čuo sam da ima djecu malo sanatnu, pa more to za odivom da ode i neću od toga, Bože sačuvaj. Razumiješ me? Pa onda, da nema, kaže, djevojka Boja Vilotijevića. Ma Imanu je maloljetna, ma ne mora mene biti maloljetna kad je šer Bojova. Ja ću je čekat 10 godina. A moj otac zato ništa znao nije. Nije u njega pitao ništa. Drugi dan, treći, on pozovi dva rođaka, moj džed, dajmo te malo na Komarnicu. Rijeka Komarnica, imate pročite tu da Drovnjaka. Zovni, nije bilo mosta, no se išlo okolo. Ali daleko mu je bilo. Koliko? Boga mi, ja ne znam, mora biti cijel dan ima da putuje na mokro pa da dođe naokolo, jer smetala je voda, a na ovu vodu nije bilo mosta. Oni ovako naprema se, znaš, došlo to selo Duži, naprema se, zovni ja, ta i ta Kiko Vilotijeviću, evo me, reci Boju Vilotijeviću neka sađe na rijeku, zove ga Živko Dutović da porazgovaraju nešto. Oću, došli njih 6, odu nas, ova naša 2, 3, šta je novo Živko, ma hoću da ženim sina, pa sam čuo da imaš djevojku, a čast mi je, nije mene do djevojke,
ni do njegove ženidbe, on bi našao djevojke kod drugoga. No mi je do tebe da budem prijatelj s tobom. Čast mi je da budem i mene s tobom Boga mi. I da mi daš djevojku, maloljetna. Ne mora biti maloljetna, čekat ću je. Sretna ti bila. Niti gledala djevojku šta. Ovi odu zaveži jedan kamičak, ne mora da pretvori pare lake provode. U nakvu krpu i 2 viorina prebači. To Uručica se zvala, znaš. Ova. I to je, te pare koje je prebacio, to je ono davanje kao prstena. To je kao pečat, sigurnost nema. To je u vidu prstena. Da. I tako prebaci preko rijeke? Preko rijeke prebači i onda izvadi crnogorski levor i 5 puta opali u čas prosjede. Posle oni tamo, ovi amo. Poslije kad su došli, ugovorili tada 15 dana dođu svatovi, došlo 25 svatova, kad su doveli amo djevojku, ujutro poručili mome ocu dođe iza stoke. Kad dođe, hoće da se ženi. Ujutru kad su se okupili, znaš, noćili i ujutru kad su posjedali, svadbari i ti svatovi, mlada hoće da uljeze s djeverima, da nazove Dobrojicu i da se pita svi redom. A baba, sjeti se da ona njega ne poznaje. Potrči pa stani predaj ga, znaš, kako sidio s ljudima na klupu. Ova moja se majka sjeti i preskoči ga. Nije ga poznavala nikako. A što, jer nije se valjalo pitati? Ma je se valjalo pitati, samo eto da se ne bi, to je bila sramota da se ona pita odmah da s njime i kao prvo poznanstvo i tako. Sad i ne pitaju djeca s kim će se oženiti, kako će se oženiti i tako. A nema, to samo imali crvene usne i namazane oči, ne pita se čija je. Pa da ne znam čija. Ja vidim. Ja sinu kažem, sine da te ženim, ajde nađi neđe 2 konja pa da pojašemo kroz pivu i kroz ronjak da tražimo djevojku. Po drugoj mi se. Imamo malo rakije, bisage i veli da pojašemo. Tako je bilo, stvarno. Boga mi je, Pero, dobro se ženiti malo od boljega čovjeka, pravijega ili od dobre porodice. Se podijelio sa ženom, a sam je uzeo. Ja sam njoj kazao, slušaj, što je u kuću? Koliko vidim da imalo umiješ raditi o tome, to je tvoje. Ti se pitaj. Vuna, dok je na ovcu, to je moje. A kad je ostrižem, ubacim u kuću, to je tvoje pitanje. Kola, sani, ovo, zajmiti čovjeku pare, zajmiti neđe, to je moje. Ne pitam ja ženu. A ona dat kilo kajmaka tebe ili kilo sira ili darivati ili prodati, to je njeno. I onda kako se ne pita žena ko ćeš više, no ja. To je ovom imovinom. Samo žena bi. Rekli su stari ljudi, kaže, svaka žena vodi borbu kroz brak da projaše jednom čovjeka kroz selo, da vidi selo da ga je nasvojila. Pa sinko kaže, koja je pametnija, radi potajno, a neka radi otvoreno radi. Ja nikad nisam čuo da je žena do rata rekla čovjeku pogani i smrdi tu i privali, zato što se bojala tojage. A od rata mnoga kaže, šta si ti znao, šta si radi i privali tu. Ali ta tojaga svejedno nije valjala. Molim? Nije valjala tojaga, kažu. Nije valjalo? Tojaga nije valjala. Kako nije valjala? Kako nije valjala tojaga ako ne ide pravo? A ko će istojagat muža ako ne ide pravo? Žena, doviđenja. Neću zašto da živim. Ali lijepo kad se fino dogovara, onda njena i žena. Ako žena tuče, đavo u nju više ulazi. Znači, ja njega ljubiti ako on mene bije. Ako me mira, ja ću ga poljubiti, Ja je sena došla iz Banje. Iz bolnice, 2 mjeseca bila bolnici u Banju. I iskupili mi se zetovi, šćeri, snaje, sve se iskupili tu i sad gledaju kako ću se ja sad pitati sa mojim Nikodinom.
Baš vidim, znaš, oni svi, zetovi se iskupili, imaju jednog zeta između četvrca profesora i čirku. A ja baš od inata kad oni gledaju. On pomalo zategu, ajde se mi poljubim, ima 3 mjeseca mi se viđeli. Iako sam stara, pa vidimo da je mlad. Dobro. Pa lijepo je kad se ljubi fino i kad se ne da se ljubi, nego mislim, kad se miluje, a kad se bije, to nije nikome lijepo vidjeti. Evo ti kažem kako sam prosi, ako ti interesuje. Nikad je s očima vidio nije. No su govorili ljudi da joj je dobar otac. Govorili su. I onda ja poveo malo računa i možda je sam napisao 2 puta ljubazno pismo, a djevojka kad je mlada naudi kad pročita ljubazno pismo umilja to, upola je dobiješ. Da ti znaš koliko on zna ljudi. I onda riješim se ženim, Boga mi kasno. Ne mogu bi se to. Neka malo sad. Malo, vidi ni Pero, kasno se ženio u 38. godini starosti, zato tega bio je rat. 3 godine sam bio u Titograd u rezervu, 4 godine rata, ode to, znaš. I kad sam došao tamo, ja smatram neću iskat ili iskat ako mi se dopadne. Za iski ona bi gotova, protrča gore, znaš, neku klupu pa poče da... A, veli, gotova je stvar, ne trebam više pričati. A jedan je malo rođak, sa mnom bio u vojsku, znaš, pa je malo poznavao. Kako nikod ne, znaš, reka je jedan naš stari, kad djevojku istek pa počne biskati prste, sigurno je stvar, jenovi je vidje bište prste, Boga mi je moja. I tako, ali viš prebacio sam se. Najviše mi se dopala što je 18 godina mlađa od mene, da me sahrani, da me prevrne, da ne umre žedan. Sad se obrnulo, ona boljela od kukova, sad ja mlađi od nje 30 godina. A dobro. Ovo ti kažem da ne more niko izabrati. A svejedno nije se ti pokajao. Ja? A Boga mi znaš kako, bio sam govor dosta i bos iza rata, nema košulje na sebe, a more biti da sam imao odijelo današnje momaka, ja bi će tražio i u strane države. Pitate on, jesi li se ti pokajao? Nisam se kako će pokajati, imam 5 djece, dobro, ne mogu se pokajati. Ona se nije pokajala, sigurno. Ne, zato sam skukovim. Ja mnogo sam radio, stvarno. Trčala radila. Bio sam, Pero, ozbiljno, Sam malo lakše ne bijala. dobar kavaljer. Kosila. Ono koliko sam... Sve. I kosila. I kosila koji, evo neka reka. Ka ikakav kosic. I kosila, i plastila, i radila po kući. Pa znaš kako, I bili smo uzgajala djecu. siromašni smo bili. Bila Unižić 5-6 godina školovala djecu i znaju sam dala specijalizaciju, išla sam u Kraljevo, onaj kao ovi opšte prakse ljekar bila kad mi je sina uzela. Poslije sam joj čuvala djecu, jedno dijete bilo rođeno, sam joj čuvala i sinu kuvala dok je i magistrirala i specijalizirala. Eto, i svakome sam od sebe dala dijela. I sinu, i snaju, i šćeri. Bili smo bezemljaši, znaš, otišao po djelovima. Djed mi ima 4 sina, otac mi ima 4 sina. Samo sam njega ostavljala vojnu. To je otišlo. Samo sam zamišljao da sam bogat vazda i da imam dosta. Tako sam vazda zamišljao, bio sam vaz u jednoj raspoloženju. Koliko sam trčala, mislila sam da ću neđe panu pa razbiti glavu. A nikako ostati bez kukova. To nisam nikad zamišljala. Koliko sam trčala, niko nije sumnjela polako ići. Mogu razbiti glavu, stvarno sam mislila. Koliko trčim, koliko skačem, koliko. Ali nisam mislila na kukove. Priznaju li vam sad makar na riječi? Priznaju djeca. Ja. Svako priznaje, samo Božu drži. Dobro djecu. Samo Božu drži. Svaka bi moja šćer makar učiti djeca, a nama dobro. Sina dobra, znamo dobro, stvarno. Sramota ići je pogledati, znaš. Onda i unučad, šćeri poudali zetovi, kako su nam i šćeri i zetovi nam dobri, nema, baš se Bog čuva, neće ona ljuti i nikad nijesmo ni na jednog, ni zeta, ni nikog.
Stvarno. Ne vali nam ništa, ništa nema da vali. Samo da sam ja malo mlađi,